Njih dvojica su kako se uživio. Koliko se uživio on i Bruno, ovaj kraj njega. Ne dajmo se ljutoj zimi, spremamo se svi za van, kako ptaka šali čifre, štitit će nas svaki dan. Ide zima, zube ima, ide zima, zube ima, šetajmo se njima. Subota, čarolije, škola meterizma. Svi ovi preškolci u 5 sati ko može neka dovede, najvjerojatnije ćemo ići sa pjesmama, sutra idemo snimati u studio. I to ćemo vam mi potvrditi tete, pa nas pitajte. Jer oni znaju ko ide na snimanje, roditelji? Je, roditelji znaju ko ide na snimanje. Ko je dobio pjesmu, da ide na snimanje sutra. Vozimo ih u Lozovac, ko je donio kući pjesmu, a donijeli su djeca. Ne svi, nego neki su donijeli većina. Idemo sutra snimati to da ćemo ići na čarolije. Playback, mi na playback. Prvi put. Godinama mi jedini pijamo uživo. Svi dođete snimljeni. Sad ove godine mi smo malo naučili, pa mi ćemo to snimiti sutra i u subotu će plesati na pozornici. Na svoju pjesmu. Znači, pitajte sutra od 9 sati. Subota s kapicama, ako sve provodi. A i sutra na snimanje dođe do 9, prije 9.
Tako je, doći autobus, ponašiš autobusom. Mi nas... Ajde, nećete posložite se. Dobio sam svaki dan raspored šta traži. Malo puno.